Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kuwi kalong Ïing na kasnong Mawjyrsim kasnong kabahap hapo ka Southwest Khasi Hills District kelakla depe hadia mi Thylliej ding barhem kla Bamduh ya ka Ïing pa de Jingdon Jingem baro ka kumu khubor blayo lum le thu ba ka Ïing kla plu hakash potrik unai wing ajar phosau ke de Ïing jong kong banjalin ding dok marshilong keberana arung ikun hak ba ka Jing plu jong Ïing kla ja hakapor kemas pho bejemen stam Menteri jong kasnong Mawjyrsim uba kran li nongram liat hu bah kapor bakan Ïing kala plo kami ke jing sawak bajur naga jing bethe jong tendong silinder gas badan bak bahakan kapor amshim dan beriu satya hajan jong Ïing uba kran ulo ang baya kadau jong jing plo jong Ïing haduk menta om balak bantip bat liat hu ru bakan jing julo barok kala kot kemas silak sopo wajar tengga AA cekat kenang biang cekat